Ep-27 Gita, nungsinungogi orisha bahorogiko. Ekoi lekaida ine thari thaga mama turen sauga nungsinaba mamin chali janiko. Amana amabu mikop ama fauba unadana leiba ngamnade. Chale chapmine, chai chamine. Nongmata khatna chailabas tawde. Machasingshu mapalamda lairik tamduna leiri. Mabani tani imung aduda leiriba. Inkalakpa pakang leishabinaga hendanate romantic. Gita, oh, yam kalakchay. Adoda, aina dahuida yung palakpada hayang ay fubigadra. Nakoy polisingse, mi suganbagi matching amalay hayne, masti wuchum bajala. Jackson, kaidagi. Aidi madutawjar ko. Aini nang manushibadi sahajas na mamtas shibadagi saruk jam helibani. Gita, thazadi dana asam na hairkani haiba. Jackson, sorry, thank tum na bato biro. Good night. Gita, good night. Sweet dream. Bye da. Matamgi ichal na kanabu sungay bide. Astum hawkibana chahi farakadauri. Esa linthoy maternity period oiduna angang unabagi pungzaya ukli. Dr. Pari magi nushigi kulul ama fanglani khanjabada harauzaki. Matamdo COVID-19 pandemic amadi Omicron gi chaithengna hospital amadi public life da chawna kaibapiri. Esa linthoy angang unabagi pungja laklabada magi famungda ona thoina khangjari. Mamaishu tangang le. Maithongda humang marik kari. Dr. Pari experience layaba doctor ni. Dr. Pari thoy private hospital amada chatnaba tawse. Ai lekai gi ne tombida amta kawruki. Linthoy. Hoi. Doctor, khara thuna amta kawbiyo. Dr. Pari ki mapai bungo kulabidu machagi matau yingduna lebi. Athubada mani tumbi kawrinaba ingiti. Dr. Pari laikai ki mane tumbi kawduna imungda lebiba firol kharapuduna khongethuna private hospital amada estarin thibu purami. Hospital authority na COVID test tawduna clinic aduda pusilami. Operation theater da estarin thibu pushinduna Oti tawraba tungda astrengam yaudana machan pa ama phungjari. Dr. Pari harabagi am khailayamdi. Isarbu han thagachaki. Dr. Pari estarin thugi manang tafamduna linthoy amadi machan pa bu yingzarami. Infal West MPS officer Jackson na luchingduna election na sikiba naha oiriba Nupa machahat pada chenaba miyoi sing parami. Mihat pasting adu print media amadi media ki news channel ko dibakta haptuna. Irang layriba kendra adu amuk santi lagli. Angagpani politics habisi. Ruling candidate amadi intending candidate ani ki marakta amana amabu maral sinari. Mihat pagi mastermind adu amana amabu thokan bani haina maral sinari. Angakpa kaya na thalaba Manipurni. Intending candidates sing magi flag chingkhatnari. National Political Party fangnaba famnaiba kayagi tungshinjaba array vessel thadanari. Matamsigi political leader kayam qualified oribagi habasi miyam na khanthabagi matam oiri. Thika special contractor businessman kaya Laik leishu haiba haitaba prajagi seba tawni haiduna chawthurakli. Public meeting kayada English thetna Englishman saduna ngangli. Laik leishu tamhaudabagi ngangliba English tu
ꯃꯁꯜ ꯃꯔꯥꯡ ꯎꯕ ꯀꯨꯞꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁꯃꯦꯟ ꯆꯥꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔ ꯀꯌꯥꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯒꯅꯤ? ꯂꯥꯏꯔꯕ, ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯔꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯐꯧꯍꯥꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯃꯜ ꯂꯩꯇꯕꯒꯨꯝ ꯈꯜꯂꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯅ MPS ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯊꯥꯅꯤꯖꯥꯎ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯍꯤꯞꯅ ꯈꯜꯂꯤ꯫ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯅ ꯈꯟꯅ MPS ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯐꯃꯨꯡꯗ ꯇꯨꯝꯊꯈꯤꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ꯫ ꯔꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯈꯟꯅꯔꯝꯃꯤ꯫ COVID-19 ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯐꯦꯖ ꯑꯃꯁꯨꯡ COVID-19 ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯟꯠ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ COVID-19 ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯀꯣꯔꯕꯦꯚꯦꯛꯁ, ꯀꯣꯚꯣꯚꯦꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯟꯇꯤꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯨꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯄꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯊꯝꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯄꯥꯔꯤ: ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ SARS-CoV-2 ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯎꯊ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯐꯪꯂꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ 30 ꯄꯤꯄꯜ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯌꯣꯜ 2ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯂꯤ꯫ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯇꯤꯛ ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ PCR ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯟꯇꯤꯖꯦꯟ ꯕꯦꯁഡ് ꯔꯦꯄꯤꯗ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯇꯤꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ SOP ꯉꯥꯛꯄ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯏꯁ ꯕꯦꯇꯔ ꯗꯦꯟ ꯀ꯭ꯌꯣꯔ꯫ ꯅꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯕꯗꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ COVID-19 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯌꯨꯅꯤꯁꯦꯐꯅ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯅꯝꯕꯔ 1. Fatigue, joint pain, cold, and headache are 4 common signs of Omicron. Number 2. Loss of smell and taste is also a sign of Omicron. Omicron asi ngangthoknaba micham praja amana tawgadaba thawak kharadi. Number 1. Wearing a mask. Number 2. Maintaining proper hygiene and getting the vaccine. Number 3. Social gathering. Festival na chingbada aikhoi mi pundanaba hotnajagadabani. Wafam khara asi thamjari. Asamna khananiraba tungda district khudimakta Omicron gi mass awareness, separate Omicron isolation thamba, vaccination pangthoktuna Manipurda Omicron chakhanlaktaba hotnabagi resolution lawki. ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯒꯤꯇꯥ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯃꯑꯣꯟ ꯈꯜꯂꯤ꯫ ꯏꯅꯧꯇ ꯅꯧꯏ, ꯌꯦꯡꯂꯨꯕ ꯐꯖꯩ꯫ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯤ ꯂꯩꯁꯥ ꯄꯥꯈꯪꯁꯤꯡꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯤꯕ, ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯍꯩꯖꯥꯟꯅꯕ, ꯅꯣꯛꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯎꯔꯨꯔꯒ ꯊꯃꯣꯏꯅꯨꯡꯗ ꯃꯃꯣꯟ ꯅꯣꯛꯆꯩ꯫ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯈꯟꯖꯔꯤ, ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯁꯤꯕꯨ ꯂꯤꯔꯖꯥꯠꯂꯅꯦ? ꯗ꯭ꯔꯣꯌꯤꯡ ꯔꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯛꯌꯦꯡ ꯃꯤꯡꯁꯦꯜꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯌꯦꯡꯖꯩ꯫ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯜꯂꯤ, ꯏꯁ, ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯑꯔꯤꯕꯤ ꯇꯥꯔꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯍꯧꯕꯗꯤ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ꯫ ꯗꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ
Hendak Mongol kahanaba haidaba yadra. Astumna wakal mawon khanduna magi khuta pariba mobile aduda call tawi. Jackson. Hello, Gita. Gita. Da Jackson. Happy New Year. Jackson. Happy New Year, Gita. Wish you all the best. Gita. Da. Anauba chahi lakpasida aigi khudola mata tamnaroidra. Jackson. Aishu Gita. Nangi kari reshige khalamini. Gita. Yam harawi. Thank you, Da. Da. Wa mahagi. Hanasu haikrabani. Jackson. Kari wanu Gita. Gita. Chahi asum yam silapasida wakal mon khaliba. Jackson. Kari khaliba. Hayu tase. Gita. Da. Chahi yam naga fazabadi nga aliba maigin. Adubu miyoy badi unsa kuizale. Kumitok le. Chayom sapsile. Fazabam leite. Masidane. Aina wariba. Jackson. Nang bukyam nirgene. Gita. Da. Pabung da haiga Mongol kana batawbiro. Election gi misu darkar oi haidene. Jackson. Chume. Ai babada haigi. Aishu Tataragi special training course Deratunda Chetnaba state government na yathang biak. Within this week, Sidagi Orabaya. Ai Kalakaga Nang Agi Lohongnaba Mongol Ahalaman Kahalagi. Kari Kalige. Gita. Hoi. Training Nintina Tobiro. Naizaram Gita Jackson. Jackson. Gita. Haying Pungtaram Kaida Bishal Market. Kawada udase. Nangishu Aigishu dress car lazy. Okay, Gita. Gita. Hoi. Low wala o. Ngasigidi by da Jackson. Asum na Gita, magi mobile phone thamki. Ngasi January gi date 1, New Year numini. Lambi saro gari Achou ba gari macha. Angang ahal khaktana anauba asa magaloinana picnic party chatnari. Police personnel kayana lambida gari accident thoktanaba Jackson thorang kayasu laukhatli. Machi da check tauba license saudabagi faba chahi sujiba ngangsingna gari thobagi fine thihanba yu ngauba miyoy kayasu sideline na gari thorpagi fabagi thaba kayasu zathari. Nakal amaromdana political party gi meeting board campaign kayasu chathari. Candidate Singiyumda Bye New Year gi sell khaibasu uri. Amaromdana matam natana thabal chongba mi punba kayasu tauri. Government na pung mari dagi night curfew thokli. Masibu kayam na follow tauriba. Akiba leite COVID-19 Omicron ngasigi inkalakpa naharol singna. Asiguma thodok macha kaya asina MPS section Police officer ama oibagi mathaw yamna chili. MPS section magi office room da anawba chahi lakpagi accident thokdanaba crime tawdanaba magi makha thaba OC second OC amadi constable kayada advice piri. Police haibasi miyamna tukachaba hangoiningai oiba thabak amata tawbu yade. Presa miyamga khutsamnaraga chekadabani.